Kraj mjeseca marta pokrenuta je realizacija projekta Majka priroda u okviru kojeg je Bosanski kulturni krug organizovao seriju od 5 radionica na Vlašiću. Ja sam Sara Kelava i bila sam lider volonter na radionicama Majka priroda. To je bio skup od 5 radionica koji su se vezali za planinu Vlašić i za neke njene aspekte kao što su priroda, flora, fauna Vlašića, neke djelatnosti koje se radi na Vlašiću, stočarstvo, uzgoj. I to je sve bilo za djecu od 10 do 15 godina. Imali smo ukupno oko 20 učesnika i danas smo završili sa tim ciklusom radionica, pa imamo neki završni koktel da popričamo kako je to sve prošlo. Radionice su zapravo bile zamisao člana uprave udruženja Enesa Škrge koji je marljivo pripremao sve neophodne faktore za što kvalitetnije odvijanje istih. Današnji događaj, zapravo mala svečanost kojom okončavamo projekat ciklus tematskih radionica Majka priroda je prilika da napravimo rezime šta smo to radili unutar tih 5 radionica koji su u stvari bila neka vrsta pionirskog poduhvata, dakle prvog događaja ovakve vrste za djecu i mlade ljude da upoznaju prirodu, osobito Vlašić planinu koja je organizovao Bosanski kulturni krug u saradnji sa grupom mladih volontera iz Travnika i Jajce u kojem je sudjelovao od radionice do radionice između 10 i 18 djece polaznika te škole. Mislim da su oni zapravo stekli neka nova znanja, jedan, ja mislim, afinitet prema prirodi, što je zapravo bio glavni cilj ovog projekta i ove radionice, a svakako nastojat ćemo, zahvaljujući nekim reakcijama vrlo pozitivnim od djece i njihovih roditelja, da s ovim projektom nastavimo iduće godine, koji nam je na vrlo ozbiljan način pomogli naši prijatelji Švajcarske Marijan Suhner i njene kolege iz tima Rivijeka i švajcarske organizacije Pronatura. Prva radionica je održana početkom aprila, a 5. radionica krajem maja. Ekološka sekcija Bosanskog kulturnog kruga svakako planira da ovaj projekat učini tradicionalnim, te da svake godine se više naših mladih sugrađana upoznaju sa Vlašićem i ljepotama koje ova planina sadrži.